Imenyetane jirangwe maziro bwire buringwa nekoro mu Kinoni Town Council ho mu cyaro cya Cyabashukura. Abantu bagira ngo bagwirwa kagwe bwa nyuma yo kuzaha kitebe cya Town Council ya Kinoni ho kwehanditsa hamwe no kendra imyanya yibarukoramo konka barukoro myanya bababinga kandi aba berarikirire guferwa mu gishago kutora nabembezi babo kubarigire kuranga tugende to updating. In fact no shage process ne kutwaranka 4 days ebiri initiative ye group yone yinyena twatambura twaza council yesterday konka ibitshangire nibyo bitari birungi. In fact bahireho bamwe forms abandi babura kuziba ekibireho twenda kora transfer kugira ngo hati tukoro muri Kinoni tuyija karu tukaterenka hi muri Kinoni ire kuza akanso kuza kwandikwa bagira ngo taro kutwandika ati nyeburise abwati ndiyo munya Uganda nintera karuru abwacho takumbara mu magezi kandi ndukumangu nintera karuru nkayiko kanugunjuro kantwara nkakavera gira Town Council kuye fomu okuza kuyanditsa kutera karuru ka NRM kutera mu 7 karuru bajinyimani bajana muzahwayo nga NRM eje tugambere nshonga fomu ziriyo ninga tuziriyo nibenda ngo kitongore kiri kutebekanisa ubururu mu ihanga ya Electoral Commission kirije kibashobore obwire bwo kwihanditsa butaka hwireyo isi ya kanso bambuze kiru oyinendanga muntu tendanga muntu tinjini ngumwe n'abatine ndanga muntu nituza kurondobo yambo butorabagire ki obutorabakore kumaze kubuzo ndijo kwataho yajati wotine kikugamba tushime kubara ki umunya Uganda kashi nantara umunya Uganda nazo mu Uganda itwe teka ngo korabe no koro muri Kinoni oyine introductory letter ninge ndanga muntu yo kugamba uri umunya Uganda kandi no korofayinga kuba updated mu national book. All Speaker wa Town Council Frederick Kiza nagira ngo barukiro bwenje muri yaba bakija gukora akantu mukama wabo tarabanjirire chairman w'Icweka wari kugira ngo nawe nikimugumira kwijorera abantu abatarukumanya jemyingi obene ushanga itine recommendation ninge bari kurguwa abacha person y'usiwana dokoreka ngo bamanya then namunonga ari kipapura iki cya transfer ari cya person yari kutera stamp koreka ngo umuntu owaza kuhandikwa komutezi w'akaruru atuyira urusirejo namumanya okuligira halikiza encourage neja kweraho kurwanisa omuzego kugura abantu okutera karuru omyanya ibatine kakwate nayo abacha persons bakira kugambira abantu nguwi wafu no mukozi umurete cya person abe namumanya abwishonga yo kugezaho kutaho security y'umwanya konka kingi abantu kuba kufuna abakozi babura kubanzuro cya personnel siwari so hatejo kiretera umuntu hati yija arebuka ko umuntu otuyira umucanga konka cya personnel atakumanya ayizane ndanga muntu konka icyo nicyo kibenkiretera cya personnel haba mu ubutetegerezana. Emmanuel Twine urukwebe imbere by'ubururu mu district ya hakanise bigambo by'abantaba hari kugira ngo umuntu yine birukwetengesa nibamuhandika umuntu we nayija kwehandikisa aine requirements sebikubani byetagwa baro ya LC gisaine kumusayiningira as long as umuntu ebintebe yababyine tinoba kwanga kuhandika ati nuko kuhabura barukwetombuita ukoratero bahabuzo bahirwe amatekani gagira umuntu ayihandikise ahari kuzarwa ninga hari kutura so wijo mucweko rukorayo abembebezo bataru kucengaje aho nabasa kubaho buzibu bangiye kuhereza recommendation yo kuhandira emirimo yo kutereza enkarara z'abatezi bakaruru ekatandika 2020 ibyo kwezo ko kubanza kaneza kwebiri komeye ibyo kwezo kwa kabiri ho mwakogo gasha kwa Matinebye ahabwa Sky TV agenshonga Imenyetane jirangwe maziro bwire buringwa nekoro mu Kinoni Town Council ho mu cyaro cya Cyabashukura. Abantu bagira ngo bagwirwa kagwe bwa nyuma yo kuzaha kitebe cya Town Council ya Kinoni ho kwehanditsa hamwe no kendra imyanya yibarukoramo konka barukoro myanya bababinga kandi aba berarikirire guferwa mu gishago kutora nabembezi babo kubarigire kuranga tugende to updating. In fact no shage process ne kutwaranka 4 days ebiri initiative ye group yone yinyena twatambura twaza council yesterday konka ibitshangire nibyo bitari birungi. In fact bahireho bamwe forms abandi babura kuziba ekibireho twenda kora transfer kugira ngo
hati tukoro muri kinoni tuyija karu tukaterera nkahi muri kinoni ire kuza akanso kuza kwandikwa bagira ngo taro kutwandika ati nyeburise abwaci ndiyo munya Uganda nintera karuru abwaci utakumbara mu magezi kandi ndukumangu nintera karuru nkayiko kanugunjuro kantwara nkakavera gira town kaso kuye fomu okuza kuyandisa kutera karuru ka NRM kutera Museveni akarundu bajinyimani baja namuzahwayo nga NRM eje tugambere nshonga fomu ziriyo ninga tiziriyo nibenda ngo kitongore kiri kutebekanisa ubururu mu ihanga echa Electoral Commission kirije kibashobore obwire bwo kwihandikisa butakahwireyo isi ya kanso bambuze kiru oyine ndangamuntu tindangamuntu tinjine ngumwe ngabatine ndangamuntu nituza kuronda ubuyambo butorabagire ki obutorabakora kumaze kubuzo ndijo kwataho yaje ati wotine kikugamba tushime kubara ki umunya Uganda kashi nantara umunya Uganda nazo mu Uganda itwe teka ngo kora beno ukoro muri kinoni oyine introductory letter ninge ndangamuntu yo kugamba uri umunya Uganda kandi ukoro fayinga kuba updated mu national book. All Speaker wa Town Council Frederick Kiza nagira ngo barukiciro bw'injo muri yaba bakija gukora kandi mukama wabo tarabanjirire chairman w'Icweka wari kugira ngo nawe nikimugumira kwijorera abantu abatarukumanya je myingi obene ushanga itine recommendation ninge bari kurguwa abacha person y'usiwana dokoreka ngo bamanya then namunonga ari chipapura iki cya transfer ari cya person yari kutera stamp koreka ngo umuntu owaza kuhandikwa ko mutezi w'akaruru atuyira urusirejo namumanya okurigirira harikiza encourage neja kweraho kurwanisa umuze gwo kugura abantu okutera karuru omyanya ibatineka kwate nayo ingi abacha persons bakera kugambira abantu nguwi wafu no mukozi umurete cya person abe namumanya abwishonga yo kugezaho kutaho security y'umwanya konka kingi abantu kuba kufuna abakozi babura kubanzuro wa cya personnel siwari so hatejo kiretera umuntu hati yija arebuka nko umuntu otuyira umucanga konka cya personnel atakumanya aizane ndangamuntu konka icyo nicyo kibenkiretera cya personnel haba mu obutetegerezana Emmanuel Twine urukwebe imbere by'ubururu mu district eji yahakanise bigambo by'abantaba hari kugira ngo umuntu yine birukwetengesa nibamuhandika umuntu we nayija kwehandikisa aine requirements sebikubani byetagwa baro ya LC gisaine kumusayiningira as long as umuntu ebintebe yaba byine tino bakwanga kuhandika ati nuko kuhabura barukwetombueta ukoratero babuzo bahirwe amatekani gagira umuntu ayihandikise aharu kuzarwa ninga hari kutura so wijo mucweko rukorayo abembebezo batarukucengaje aho nabasa kubaho buzibu bangiye kuhereza recommendation yo kuhandika emirimo yo kutereza enkarara z'abatezi bakaruru ekatandika 2020 ibyo kwezo ko kubanza kaneza kwebiri komeye ibyo kwezo kwa kabiri ho mwakogo gasha kwa Martin Nebye ahabwa Sky TV agenshonga